Si. Mas kaya ka John Cena, kal hardworking. Di ba? Grabe, tanala idea. Amin, yung benamayor. Ote natin. Yung benamayor kasi. Saan ba lang natin mampitik? Pitik simla. The last 10 years pa. Unikada yan. Araw lang kayo. Maduro. Buenamente. Maduro. Ano ulan pala? Ulan pa kayo. Oo nga na Ria, tumanin kape. Pang sa lanay. Yun. What can you say about the coffee? Pakita sa suka. Pakita Amerikano tayo. Sabi. Basta good vibes lang daw sa this content. Kasi lang video. Hasta kita ustedes igual cara ni Brian. Cute kaya si Sir Brian. Simple. Tamblash ka na rin. Takaba yung t-shirt. Takaba yung t-shirt. Simple. Ano ka t-shirt yun? Are you sure, Jim? Cute. Once tan ilang chain si Poco Galos. Amo, ano? Mahayo naman. Comedian! Recorded! Comedian! Sin Ria lang at kasinatan. Pusong daw! Pusong! Okay lang kay Sir Brian. Okay lang kay Sir Brian. Puso lang. Sole lang di mi gente. Hindi patasap pa. Unik lang ang isang Buyo. Sueno lang. Buyo na isapal. Uno din ako eh. Yung parte sapaw. Ya klaban na safe. Buyo na kaya sapaw uno lo. Mahayo naman. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the city of Zamboanga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal, it's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously. Yo, what is up, guys? Welcome back to another episode here in Zompod Backs, the Zamboanga Podcast. Episode 21. So, before anything else, this is a collab with Zamboanga Podcast and... Empo and Brian. Ay, mong kwento na, Michael. Empo and Brian. Sorry. Sinanamuti ko. Kanya first time madimiya. Hindi lang ustedes. Before kita man start, we would like to thank Senoritas. Thank you. Shout out. Señorita. Restaurant. Yes, restaurant. Klaro kayo. So, si John, si Z, si Chin, and KD, si Brian. Si Empoy. Oo. Mamali ha. Brian, Empoy. Si Tan Mali kasi. Tapal man Si siya. Tan Sapal. Makami naman, so. Iyol pobre. Oo. Kumingok kami tadi kita. Tabi na sila. Siya nakita bagong reaction. Ulit daw. Ulit yung reaction. By level. By level? Pato level siya na, sir? Yung level 1 sila. Level 2. Sino? Level 3. Pero. Kebran, tagapingya kayo. Bungkaw yan kayo. Chifla. Ay, kasi pronto. Oo. Pero. It takes years to practice this. Wow. Pawang professional lang. Yung nakagawa niya. Ang galing. Akala ko ba hindi marunong mag-English? Bigla lang sa linya. Di may Fuck, kalala. lang sa si English. Stuck na alay. Sabi ha? Nating gaya. Who wants to be a millionaire pa kita ki? Chifla. Kung nun sabi man yung man start kilaya kita ko na kilo ko na yung boy pati ko na kilo. Ang sinagat siya. Todo ko silang sika. Pero hindi man yung tampal madya. Salawa yun.
Kumuyan hot seat yung hunto kanila. Oo nga lang, no? Siyempre, mga lukuros, mga video kita to pwede mira. Kaya na coastal meat, ang tapon mi kara. Aray ko. Kita dapat na sila Elman pressure porque kita tan pressure. Kami yung pressure ara. Yes. Espanta ka na taming kami, porque. Kami lang ang pregunta. Baliskat niya. Baliskat. So, kila yung start sa Buanga Podcast. Baliskat yaman. Pwede. Iya, si Brian, and si Empoy and Brian, kami Empoy Brian, kami el duo de comedy, tina Sokmet, simula ako sa namon, kami kan push kami el comedy na which is sa pwede namin ayuda kung mga depression or mga triste, mga broken, simira ka Pwede galit namon. ayuda conmigo, no? Pwede ngayon. Depression, Magkwento kita anxiety. sa. Na, Bray, kikilaman sa kay depressed man ngayon. Ano yung kuya? Nice. Kila man, bilang nyo po nilang number. Shoutout kung el Power Max, Herbal Coffee and Capsule, kung el Simple G. And Jerry's Lechon. Sheesh! Nadali sila libre rechon ko na set. Si birthday daw. May pa. Anay pa? May pa. Harap birthday pa. Pero dali kasi siyempre si birthday daw di Empoy. Pero ano naman birthday ako manyana. Kasi move. Sabroso ka Jerry's Craving Lechon. eh, Kay kung Legal Haram. Lechon dila. Wait lang, tunin to lechon, Jerry Sala. Wait, so hindi le haram. Hindi, lechon daw. Kasi hindi ka gets. Di ako lang kasi joke. Hala, chal. Salaway. Di trolls lang, trolling lang. Tepong ko siya po. Haram ka ele, pero sorry, pasensya. Sa mga kapatid yaton. Joke lang ka lang, marabya. Mapasa man sampal kumigo. Pero all golpe mga pirmi si Brian. Amo ka di miyo ron? Hindi lang ito ron. Nabda si kambi roll, umali niya na hindi. Di miyo, tentaran yung kunele, kabar Korea. Timing ta sige man tabi. Pati na sige tayo na grandor, kaya ba yung kunete, tamira to na real talk lang. Hindi sila natural si iyo tan sampal. Sino? Dapat hiligat man sampal. I-approve si kami as bira, eleman sampal. Nung kami views. Nay. May views. So, el gente, mas kere, ito tasin si duele. Pobre man si Brian. Swerte ka mo, love you kaninyo. Sinyo love kaninyo. Sana all love. Magkwento sa sila. Hindi ko chile. Kung nato na kiyo sa cellphone. Masali ko sa talya o na. Sibla. Then, minanam, kaya doon mga DJ, kaya sabi man English. Nata. Ese malo. Ba nung makal alto kuntigo na, kay sakto lang, dato na, i-range sa jutay lang tayo. Mabuka alto. Blush ka mo, bro? Ha? Tam blush. No. Tsaka ba ng chonggo man blush? Tsaka ba lang tayo chonggo, sali na sokmed. First, iyo lang ngayon. Kenny Potro. Ken pa. Andyan. Chini pa, manada ka na mo niya chonggo. Yun lang, tsaka po ko, chini. Hindi sikat ma? Hindi sikat. Chini lang po ko nombre. Sibla. Humble. Humble lang. Humble lang. Hambugero la. Humble. Medya lang ilaki lang. Medya lang. Balance lang, balance. Balance. Asan, sunod kayo sa niya ta. Question, hindi pa Ay, ka baka lang question. question, sorry, Oo, sorry. tan-introduce pa lang. Kasi ito tayo man-introduce. Uno sales ma-introduce si Ken Jose. Para na future, kuno siya niya kita. Baka Bien real. ang banding na pera, tumahan tayo na la 4. La 4, baka naman. Kanya taglita. Man mang promote kami, naigat kami siya. Si Aki lang, di ako mga sponsor. Shoutout ko na Stedes. Shoutout. Shoutout ulit ang mga followers ng Mataul Bidal. Followers namon, mga tampalo ka namon din, mga di abroad. Gracias kayat kayo sa support of Stedes ka namon. Pwede kami as alegre ko ng Stedes. Maskin pakilaya, tabora sa mga tristeza, at miso Stedes, mga pamilya de Stedes laki. Pero sabi Stedes, dube, kira-kira kayo uwi kon Empoy pati kon Brian. Kay pure chabacano gado Stedes ta si content, no? So, todo palabra gado Stedes ta sa salit. Si Pente ka Chabacano ondo kayo. ka. Kay Tinesto mga ondo-ondo kasi. Yo, Kara. contest tambuelo tira na lang agad siya. Bars. May apekta man nyo. Cheap lang. Ngayon, ito, ano din mo Tapos kondalan siya. yung chinito, kalo, makeup, may natural kasi. Tinato el moon, mga creator, pati yung Anyway, Kailan. sabi galit namin yun si parang Empoy is OFW tamin to antes. Before. Oo. Na UAE, Dubai. Kwanto ka nyo tulya? 14 years. 14 years siya. So 14 years so One fourth. OFW.
So, Sí. ang Hindi naman takre. Hindi, kada kwando lang tayo bira. Dahil pandemic. Target 2020. 2020. Pwede pwede to entra, no? During pandemic, tormento que entras, estaba fuera, eh. Hindi, alis, taba. Ya volví para aquí. Dahil pandemic. Ah. Sino yung pandemic, talya pa yo. Nailara si. Sakto-sakto lang tayo, volve galit. Amen. Sí. Hindi kay, ngay pa pandemic, ya volví aquí por casa di mi anak, chenele cancer. Ya volví aquí, kabaya muri di mi anak, nay may pwede sali. Yan pa sa di mi visa. So, na may Within expire. 6 months siya yung na Pinas. Pero siya na may pwede bira. So, well, sorry to hear that. For your son na, also. No, la. Ano naman sila yun? Hindi. Wait, Jim, this is very off guard. Not off guard. Pero sorry to hear that. Matagal ayaw tayo. Chamba lang yung Europe. Pero aquí pa. Pokong kita nga tayo. So, Minutes eh. and I hope, well, we wish na happy dito Sige. yung Akelo. Di punto, anak. And, ano, may kita man triste. Let's talk to the future. Kusara ko na sa society. Sabi ba to no, the most happiest person, ele pala uchene, Si Amo. kusatan feel Liberasan. inside. Ito, ko sa tukere pwede abla kong chin kay amo el disuyo perspective na bida. Pilay ka ulit. Nun sabi. El disuyo Akelo, disuyo pensamiento na kilala tamira na bida. Sino ito sa content? Perspective. Kasi bakit? Bida namin yun. Pressure. Start kasi damon 11 man, di manadit kami content. Por eso, Kasi mal perspective dito yung nabida. sawa. Kasi tuta si Chin kasi tamira na si bida como pen alegría, sino ba como hindi le triste. Same lang man daan, tumingo tamin alegre lang tamin. Kaya lang din yung peace, kaya yung alegre todo, pero hindi sila pwede kita na siyempre chine times dato mga past, chine mga kita mga past. Ano chin, kwente ha, past limit chin. Yun. Grabe transition. Grabe man. Dapat sabi to siya. Lagat kami man. Color yung mga punggot. Chip lang. Hindi, kamsin na lang. Kung alegre lang man, kaya lang kami na DMP kasi peace lang man. Promote kita peace, good vibe, positivity lang daton mga kalo. Good vibes lang. Hindi mga kasi pwede kita ka nato na mantriste kat kita problema na pamilya, chene kat sigol fumigo. Si. Chene yung problema na may pamilya na barka, no, ano na barkada tamin. Siyempre sabi man kita mga barkada mo. Sa igwa ka naton chene ta edad sabi ta si kinil mga peke pati. Tama. Si. Ay, mo galigal, no? Miguel, one thing na tablay din nante kung ikaw ko Sir Brian na el mga gente syempre curious también con ustedes kay film alam sa comedy no sabi sa background so aki arap pa din mira sa mga viewers kasabay yung story like con ustedes individual con Sir Empoy pati contigo na man share ustedes sa mga revelation ba like ng mga pamilya pala na pamilya na sa history na on sa trabaho on sa prinsipya. Ano start lang sa damon duo kasi first kasi yung kapikura kasi yung content pero Si. Beliau dol chene mga palta beliau hindi kasi dol hindi mo chok although tayo tan edit yaman nyo kasi yung focus sabar ng edit pa pero Si. chene mga palta sina umida pa palta mo dala Ginamoto ngayon Si. nasita cha Ginamoto Bamiri ko na po siyempre kasi si Chene LCU persona na comedian niya to Si. niya to necesita man I appreciate it. Yeah. mag-practice siya lang daw man practice siya lang acting kawan ma-execute na editing daw na sabi ko nila boy kero wa kita video kaya kami na kindergarten minana na shout out puting morning gloria kalo daycare center Si. Shout out. boy kere manan ko nabele niyo kauyo si Gusto ko bugre sa bukara mo huya pa mo na hindi ka jo nabele na Saan niya sila Sir Bry? last year lang Last year lang start kami kasi February pero el de verdad start kami del una kayo last year pa. El problema kasi ang post kami damon mga videos is na di mo main account. Si Meta kasi stricto lang na daton main account. Como anak sa si daton main account kabar si Meta. Nasita kita sa page kasi como primo le. Hindi le tanto strict na alita pwede sa mga pusi. Trabaho to na Meta no, sabi ka. Espanta kami, sabi mga sir. Ano bruto? Meta mi sahod. Napakadamot sahod. Baka naman. 70 plus siya lang. Sige Sige Sir Bry, continue. Ablayo. Boya sita konte blinde daw le. No kere lang na sige. Espera lang yung element hit up umingo na Elia kat kere. Lihat tamle Elia man bla. Brian sita content. Kere kat bo niya binya. Na ayan star ya todo. Pero the last year kailan mo pa diyan po sa damon page na niyo
account. Sobre yung pronto mga man restrict. Yan research yung hindi talaga dapat page ka to abdi no. Start el page kasi del February. Sí. Alir kami start del February hasta Liga Ara. Kami manado kami struggle. Iyo tam pedicab yo. Sige mang Iyo pedicab. tamunta na pedicab. Dila kasi sila oh. Boy ka magkwento de bobida. Maboderabe mo. Ano ada yung topic? Mo tayo porkita mo trabaho. Sige na. Sige, sir, Mike, continue. Pedicab yo kabar ta. Sabi di mo ex yo pas. Gurda pa man kita. Sibla. Kawan start yan natang pedicab. Tan pedicab yo chene pa loan. Kumudan to struggle ka damon first damon mga Tormenta kayo. 3 months, 6 months. Hasta como tiene si particular namin niya conoce na girl so hindi pa naman mention ko nele thank you ko nele mas impakilaya na ele kumiga ese Gente. no No, sa No. de ele kumiga como ya para lang may salva ko naman na tormento dos tiempo sabi mas Sí. ele thank you maskin nemaman kita I appreciate Dati yung nag-English na. Ano? Dosya English. Dosya English. Kaya nga. Tapos bi- Nakamiss yayo. Oh, Nakamiss yayo. no, I love ya Uno yan, parte yan. mga pasado mama minanamay sa kanila na kinder pero ako talaga laro na kasa kasi chinele milestroke ito pa na naman el tan senyara di mermane lang Sí. so back to na topic ya kita Wow, okay. let's Tresya. go back to the Tresya. topic ya 4 Tatro yan. ano yung mga kasabihin kumutang niya kay and star akalo yan tatormenta kami pero at least ya pwede kami manggapang hasta ya kita kami medyo okay okay damon mga followers and start kasi kat kami damon boom is ala kun cup akal may mucho kwento akal takor election Yes, Kasi our kami- congressman right now, right. si Dadon Congressman si shoutout kun Cap Jerry Totong Perez Mm. ano ala kami star akal abla pregunta ling mo bray ken mo poy ken mo congressman dali ko maklewag kal poy nade kasi kat mga pasada Hindi kayo. sampalya pa sa Sanay mucho kwento. Action derecho. kami niya may utok na sampal pa tol bidelos de Pero prior of that, chene Sí. kami otro yan akelo, yung boom. Sí. Aquel Shabab. Basta mga, yan viral yan. Before politics na yan, chinega yeah. to sa own. Pati manada kami variety di si content de una na approve kita ko na sa drama. Sí. Masamira simira to damon mga history de kini kami asikal como manbanat, Mga 500 drama. video kami, Chen. Kasi may karakal como no sabi hindi ba maintindihan si Tayura ba o Tarewa dakal ba como complicated ba kara. Pati karate. Wala na Confused. confused. Dapat later man sample ha, man drama. Na. Si. Kaya to dakal pa oh. Kusa sa yan. Hot seat siya po na abril electric fan. Anak pa tayo niyo. KD mo sa Brian. Oh, di KD. Pero di miyo. Chene. Kumyan, tapoy dapat di chin si Dimio poy. Ya cambia kayo. Lolo, ano, Yo. okay. Chan, uito ko Sir Bray. Pasa ka Sir Bray? El mic? Mga KD, kapag dapat si Chin, parang Ispil, Chin, marupok ako, Chin. Kaya mga variety na. Yasi kami, Si. kumutan drama. Pati una, yasi kami ng sampal. So, damon per sampal is na overpass. Amo, damon ko tasunye, kabay may problema, kabar, kumadisper tayo, agree tayo, talisay mo na ako sa sampal kumigo. Si. So, amo, mahal, manada ba kanyan react? So, Mayor parties, mga Chabacano kita. Si, Yung mga tour Chabacano. Kasi kami, Tagalog, Parabia sila. Kikiri sila Chabacano. intindi. Pati Eldamon intonation kasi sa Tagalog kasi hindi rin kumukundi. Real. So, intonation. Grabe. I like it. I like it too. Basta ba yung 4 lang? Sin man? Pas extra? Para pasado ya gayon. Assurance? Assurance siya ngayon. Nakada kaya kasi kami sa sample so, bro manada man to na so asa daw ta ulit. Manada man tamen so yan continue kami sa liga mga kasampal ya chinya kami po label na lamon elalakalo na kasampal kami. Pero na incha. Ano ay Sa incha. mano suyo. Pero isa lang, no, para sabi ang mga followers ni Empoy and Akelo. Again, si Empoy is, he is former OFW, so salute. Thank you. Saludo. And si Brian is Farmer driver. Akala blue collar job na todo lang magko sa job ta entra. Si. Yan bisya bata man conductor na Neto mga pili. jeep. Neto pili. No ay basta channel lang sen Amo. na legal way. Si. Ngay ka sa mga akalo.
Kay Tormento kita, deputy kita talaga son congressman. Sí. Stick to John Cena. Datong kuerpo medya abajo. Di pati respetado kami na, hindi ta pwede man kalokohan niya. Sí. Na comedy lang, na video lang. Comedy lang ngayon, na Si. video lang ngayon, kasi kami sa live. Pero na real life, kami natin siyempre kita Elfax na kalida ton mga kinenombre pamilya nito para man salawayon. Sí. Mas Kasi kaya ka John Cena, kal hardworking. Di ba? Grabe. Tadali idea. Amin, yung benamayor. Ote din natin. Yung benamayor ko sa... Saan ba lang natin mampitik? Pitik simula. The last 10 years pa. Unti kada yan. Araw lang kayo. Maduro. Wait a minute. Maduro. Kadulan pa na. Ulan pa kayo. Oo nga eh. And those ano, L1? Kusakal coffee? Manasama ko na Power Max. Yes. Herbal coffee and capsule. Usaw series para ligaw series 8 rounds. Yes. Kapa 8 lang durmi ha. Tatagal ka Sa ba? boxing. Tatagal ka ba? Power Max mo na yan. Yes. Entro series. Sí. Ito kalo series na damo na galo. Damon bang bang dance yan si Power Max. Sí. El cosa lang series sa is anda lang series na Cecils. Pregunta lang di ating na sino series Power Max? Kabarsale puwera bla. Tatakal ka ba? I-Power Max mo na yan. Kabarasa ito el TikTok de bang bang. Akalan tres. Pagila sample. Chene kami sample. Kaya ka tumira. Kaya ka si Chin Mira. Kaya tumira Brian. kumito kilatan sa cute. Bang. Kasi lang kumagalo. Bang bang. Masaya. Okay, China. Okay na. Si Brian, ko sa tuwing grad Ay, yo kalo. Education student yun na WIMSU is BA Ed. Tiyan kasi problema, kalalikan na yung curriculum. At tiyan yung 4 subjects. Hindi yung costumbre kasi kung college, once, hindi gusto ko na maestra, drop yun. Ikot kita. Kumpiyansa kasi antes na, ay, hindi lang si Saka ulit. Na, eventually, liga man nila kalo. Ano yan, nebo curriculum niya. Abolish man nila sa mga subject na 4 le, hindi afford na, may kambya yung para na outro course yan lang. Pero shoutout kung mampasamata, kung mambalikano, kung Na-memorize ba? mambracho. Kung Sir Mama, isa nung kere mo. Kere. Sir Al-Sharif, tali na, ano sa'yo sila, kaya balo, talya balo na US. Kaya pa ba? Basta yung mga classmate, mga 3E, 4E, basta the E. Todo the E. Comedy. Comedy. And so, I think let's start. Question. Yes, let's start for our Hindi ba? question. Ano tayong pala, warm question. up pa lang yun. Yes. Warm up pa lang. So, yes. Go, Chin. Okay, my first question. Yes, eh. Kilaya yan buo, Empoy and Brian. And Kenel Pasimuno deste. And start si Emboy and Brian is kumiyas iyo and start yos como content yan asyo kunele eventually conforma man ele ayun start kami dos yung content Yan sina kasi na prinsipya. Pero friends ustedes, way back. Kababata. kababata kami Di mi anak kasi tentra na di sinana na kinder. Kapag ele cheta bende ele ya como chenda. Kapag sige ta video pa eh. Ko sa base video. Makauya, able pro ba lang. Na timing chena magkal kami tournament de gel blast. Gel blast sa Sí, sí. Tournament pal ko sabi ang sinata dali ko nila senaryo. Yasikal kami. Kapag yakan sa kanil views mga 3,000 alegre ka kami. Well alegre lo, sikat ya tabray. Sikat ya. Ame kel kapag tuloy-tuloy. Kapag ya impenya di si cellphone. Kung gana ya katya siya kandi ko nila impenya di cellphone. Kapag kailangan matasin ano yung cellphone. Nayami kila para kami ulit. Kapag kami pasaba kay ya chene tamo sa. Gamon gali uban. Kadali ko namon cellphone. shout out anay shout out Shout gali kun Kenny Bial Carmen. Sinepor kasa kung tigon, hindi kami So, Balelian sponsor, sir. Yes, Kanal yeah, Kwan. yeah. yan sponsor. Naali kami prinsipyo dire-diretso kaya Sí. kaya kami content. Kapag kung natachene pa ya kay kami rin na comment, retan bash. Akin ba yun? Kan mato kumuha. Oh, tarab yun Si- eh. Kira atra kaya. Kira mo yung bono? Bahala si man bash ka mo. Okay. So, kan kung dito yung Quadblat, kalma lang, numako na si Pelia Kumada. Kan ko dito kanya bla na. Umay, iyo lang Ito kay lang at mismo. pan scroll yo tami regal mga sayings. Sí. Kay tabla kay si Chen mga basher mo pa attention kay Si. tabus ka lang sila attention. Sí, amo. Ablean, sino kali na pare sara tabus kay basher. Kaya hindi ko na sa pun attention. And then mas okay sa Ancina kasi ibig sabihin effective ustedes kanila. Pero Diba? Abdul ma 2-3 laman el basher na Empo and Brian. Si. Alam namon, na yung mga tanto basher. So, kuno siya style sa mga basher. Na pirmi, taanda, tang comment. Hindi, Chen kasi basher, hente kayot. Sí. Chen basher akal mga trolls. Troll, sí. Akal de kang lamita po na Madami. attention.
So pagkila ito tan-identify ara si trolls le or legit na hente katano. Pitch ito DC account, chene mga 17 followers, friend, cover, Lock palikara. Kapag el profile picture si Naruto, Si Koke, mga anime, mga hindi de beraso nente. Sina ko mo Naruto. Abla kami, sorry Naruto. Numaya ka naman magkagay bullshit technique. Dapat sabi lang to kilala kanila kasi pasag Panhandle, oo. Tama. feelings namin kasi rabyo man sila. So Si pega do kanila joke. Look, kuntos tatay mo Oo. lumigo joke tanggaan tamen. Nagka lang mind games Si Malo, harap din manada kat niya sali. si Manada kat mga trolls. Kabar mga karaununo lang. Kasi Oo. mga todo. Actually, believe ka ko, Sir Brian, no, kaya sabi yung hindi. Tormento, prinsipya, si on the stage, Si- prinsipya, hindi kat easy kasi, like, anamon, di Chanjan, di Brother Z, pa di Chin, and di pisil, si pakilaya taman, improve na ko sa kita Chene, pakilaya kita kasi mas bueno pa para kedagat balel, tan releases tayo sa mga Actually, sa video. mga basher, tiyan sa ayuda tayo kanaton. Kasi nga, Si, pumunta ba sila, umali mo sa inyo acting. Sabi Si. ko, nisita na kita man improve dato na acting kasi Tama. dato nila umali. Oo, nisita dato sa poko natural dato na acting. Oo. si, Eventually, Pero may pamangat ko naman kanyang comment na OA kami. Corny Yun lang. ang katabla ko nili, OA abo. Corny, chinemes corny. Hindi man siya pwede, si Tan Start naman. si, Pasa mga kita, ikaw na acting, Yes. mali mo siya. May Ano? tormento tayong katpen sa content. si, Sabi mga students. si, de verasan. Chenebes corny. Abot corny man siya. Kabar, ako pa tang viral. Liberahan. Siya kagabot kami rami content. Kabalit eh, bro. Say, mga Si. million views din. Mm. Hindi, takan sa 30K. Well, pinaka umaling ko namon. Amo Amo file tan boom So, gaya. mga unexpected videos, amo kalo sa tan gain pa palo akelo, no? Tan more views. Expect the unexpected, Si. tabla sila. Yeah, si Sir Brian pati Sir M. Yan encounter about studies like Chinese studies yan. Ya sa kansa siya video kabang yaliga na put umalin man te bura lang ta kunes ni. Ano man? Na man. So todo kay mga kwan Tama ko sa post gayot. Actually, ele sa tan edit. Si Elitan edit. Ele director, ele todo. Your artista lang nyo. Sheesh, So, been humble actually, daw sila eh. Believe you tamira na video des studies. Believe you na editing this sir. Akal mga angle. Si. Akal mga kwan ano. Ay believe kasi. Na directing pati na angle, Si. ayudahan niya si kami dos. Siya tamay na skill na directing. Si. Ay actually, Ah, Chene yung question Sir Brian excuse lang no. Si. Chene, tamira ba itong mga video na YouTube? Pakilayatan edit, like pakilayatan angle-angle, mga b-roll. Kung saan dito yung Tiniyo kasi background? una, no man yung sabi na editing. Sabi, siya yung sabi kasi na recording na balag ang mga kasi yung kansyon. Okay. Siya yung mga kasi rap song din yung grupo rap song. Virtuoso exclusive. El mga miyembro de Virtuoso is katana Si. Miko Baul, Si. como miyembro tala de Unknown Family. Si. So, Okay. amo gal yachen niya po idea na kasi kansyon recording kila Si. limpia kal. Yan po ba yung man apply na CapCut? Yes, pronto laman si kasi cutting laman tamin to sa todo ta. Si. Aga lang, yung miray mga auto kan. Yan dito yung mga vlogger de mga miral mga content de mga de Manila. Si. So miray dila mga angle, si kilay sila tasaka, si kosa sila tapon ng mga effects para na comedy. Daga lang, tol dia lang, learning lang, experience to. Mas balik kasi experience kasi nga si Mira to ko na lang ng bagay, sabi ato ko sase. Si Amo, correct. Hindi So, ako- si speaking tama na editing, Sir Brian, no? Kasi pinaka mahalin niya gayot ay sabi yung manada tan daily upload man ustedes no like Si. pakalego mga China tamen o China ses baon mga video kon yata ko sa pinaka halin gayot lugar na pirmi ustedes el mga gente aquí kasi sila taas aki estegat el lugar ko sa pinaka halin lugar na pirmi ngat tasalin na video de ustedes Di una, aja kami sa kanamo na Morning Glory na ngayon. si Kasi morning nga, glory gayot Aja lang nga damon area pa. si Pero kung tatarda, yachen niya man tan invite, tanda man na piyesta. Sobra kami anda man kami na piyesta. Asya kami content. si Amo Kasi na piyesta kasi manada kasi audience. si Kasi mas manada to sa entra mga kita na kalo, mas manada man engagement. Dagan lang. si China tabla sir right po do enter na video Si, Mas kere kami kalmanada entra. si Example, ito entra to. Tala Si. na video. May share mga tukel. si amo si engagement kita men si Ang kanya katan El viral. damon bakas na true to life reality, el bakas today how na mahente. Hindi lang Si. kala Sokmed lang. Si si Otto man el tirada de Sokmed pati na real life. si Kung yan creature sa disbanding niya tamen. Si. Niran sunod,
Uy, ¿qué tal? Sí. Tiene basta olvidar lang yung sorry, ano, mansampal conmigo. Yo tan duda kay Jukun Brian. Bakit man? Katrabaho kita na meta. Ang espanta ka lang pang ilalim. Interesting. Hindi, sabi mga pasikot-sikot na meta. Nagdanante ka lang before ba kami man start. Oo. Nang kwento si Sir Brian nagading ng mga metal. Saan, sabi man Sir Brian. Baka speak natin ng metal. diba kasi mag-explore namin dyan, eh. Si. Para- Hindi, bro, malang kaya na, bro. Okay lang, mablatter. Higo-higo lang. Ma. Sige, ito mablatter. Dali, ito kumigo si Chin. Sorry lang, Chin, ha. Okay lang. Ayun. Pero, Test siya. Just test mga personal questions para kung Sir I Brian. think si Brother Zianay. Sige. Tanggap si Brother Kalyo si Brother G, nilatarang ng kwento. Okay, Vince. Hindi, low-key lang si Loki Brother na G. lang. Lang pinaka-loki na grupo di Amon. Si Basta Loki, manalo si Sikreto mga Chin. Salamat. Tagkape lang yun kay si Lobat to si Noy Kape. Igual lang at kita, kapetero tamin. Kape. Kapitero! Pinapiranay. Kapya de kape, oh. Esa naman may question, pero meron din yung videos. Kung tiyan malupiton vibes, nandiyan yung acting. Tiyan ba beses kumuha ka, siyempre, tan video ta, mararata sikat. Tiyan ba beses ta rabia to, marada yung sampal. Sina yan, duel Sobra, yan. ako sobra. Kumansina. Hindi man kasi liberasan na yung isang sampal. Ako mo natural man din. By angle lang at ele. Angle Kasi ito lang. specific angle para mira ko mo real at ele, pero hindi kali real. Pero chévere si tan malita tupak yun na sa akin. Duel tamin. Boy, tiyan bes batan sadya yung ito sa Hindi, sampal. kay kung may di mo sampal, tami di eh. Once may nyali jutay, tupakat ko nete. Parang naman mali, ito bikil kumigo. Tol dia ang pimi prati na para man chévere tan late ako. Kay tan sampal yung todas kat kel, buelo kat yo. pero to Kung be bakit honest, pwede? no, tamira na sa video. Tatsa na gadyo last time ako, Sir Brian. Okay lang. Ano, last team mo to. Kuy dito kumigo. Kali ngayon. Nakuy na ba to chongo? Cheto hawla niya. But I love pets. Sakto, tabos kayo owner. Tingnan mo lang. Ay, na-joke lang. Pero you know, You know, Bitwater is good. Sakyaw yan. Daka lang. maalaga akong tao. Yun. Parehas tayo. Kakatungo tayo. Na todo Dios sa video, kosa Dios sa pinaka-favorite. So far, kung sa So far. pinaka-akal, El di mio, aquel uncle. Aquel, Lebo angkot. di ba uncle pangit? Lebo angkot. Kalbo. Mira sa skill. Aquel di ba uncle, tiene kabit maestro, dagiwan. Mayo pwede miro ko nakal. Ako Kung conversation kami, tatenta yung si uncle, tatanggang niya talim yung uncle, Uncle liga na lang ending. kami. Tayo si uncle, huy, kibo niyo uncle. Oo, yamira yun. Oo. Mira to, kokore kami. Ayan. Oo. Akal pa lang first, ayan, mira yung video da ses. Ali ko na ses. O, na ba ito kumigo una ko no si? Ay, kanakal. Ano uncle? Oo. Pati akal, siya na sa si anak kasa, kabertang pasabe to. Kung sa title. Nasobra man na video. Ko sa bagil. Videos? Manatay ka to sa video? Yate hato kun Sir Brian na puwera kaber elit. Nakabatangan? Oo. Gabar na hawla yo? Hindi, aquel, Hindi. Akal talya to, abla to na tampasabe. Chane alya tampasabe apuera. I know, kayo yun. Agad ta isinyal kamino, di ba? Ti, kasama le. Akal chane kenta kompone alya. manadayot kami video. Kalala, akal na, Oo. Hindi. akal na ko. Akal na kompone del motor. Andi tamin. Manada kami. Manat. O sa distang tos, kabrian daw sa nakasa. No, Kaba ka na telegram niya siya pwede tumira misti. Otro kanya. Otro ya Otro kaya video. Group kila ni Telegram. Okay, pwede le mira video. Dito ka aralita mira. dakil. Bueno, dito tang bangungot. Buset. Hindi naman. Hindi naman kalabla kay karay ano ya gayud. Mampasa lang to kumigo link si Mira kita di porta. Sa bale. Ko sa paon na pa to Mira kalo. Otro. Kami ang follow yan. Yan discourage. Siyo pula. Yan black. Hopefully Lego channel ko yung can man follow na di mi account ngayon.
Chino looking nombre. Looking forward. Looking forward. Man, activate yala ulit din yung Facebook. Sheesh! Asya sabay pati akelo. WhatsApp. Kompleto Ay mo. Ay mo. Pero mas mahal yung Telegram. Manada dark side. Sabi ka mo sa para mang kwento. Chibla. Pilastron ka mo. Yun tamira kong Brian. Sa Brian, no kere man offend to, no? Oo. Pero sa tamira kung di ko na video, hindi ko tayo expect na knowledgeable person to. Nakaya mo mga kamita sa sali. Nisita. Pero sorry, bro. Sorry. Oo. Kasi kami sa dapat kasi kung mo iyot, tanga-tanga kasi para effective ba dito yung video. Amo. Ako sa Dol. Ay, sorry lang po. Nisita lang kita manak. Pero no, hindi ko na-expect kung Brian, like, Chinigadele, kung mga kalba. Yung unexpect yun. Yes. Unexpect yun. Kay Bobo yun. Hindi ko na-expect kung Brian, knowledgeable kayo din. Kasi hindi mo si man work kasi si Igor ka namon dos, na kami namon kin sabi man edit. Amo. Siya kami skill man acting, pero na ito na editing. Editing. Useless ang siyempre. Kasi sa na phone lang. CapCut lang, este lang. CapCut daw. Nakita mo siya na Android phone. iPhone man din Tan Pro, sedes. Okay? Di mi iPhone. Bale, rakisa ka. Pag Si. mamalo yung speaker. Sino? So, usa ka nito ako mo lapel or something. Hindi ko lang. Man edit po, hindi tawi. Kung gusto nga na shoutout gali ko na pigo kaya mandali ko naman cellphone, okay? Shout out. Gamorya lang. Gadget. Siyempre, gadget bla. Ano? Bueno pa Well known niya. Ay, Bueno si Edmond, no? Yung gana. Chibla real si Edmond. Miguel gana ko despresso limpia uña. Ay, ala pa. Ito sa habla ko ng stairs sa habla. Manda ta limpia. Nemo yan. Bili yung kay. Sige yo. No, ala, talaya. Siyempre na Jin. Tana, atras ka Kaya man. tamin manda daw limpia ang mga unyas. Na mele unyas ko sa palimpia unyas. Dating kaya, nisita grass cutter katusa. Kay Greso kayo. Hindi, joke lang. Yan, nalimpia man yun, di mo na namin. Si. Kita. Namin. Kasi ayalan nung gasolina para laliw siya bakit makumukha. Chine pa kami ko sa taas kina. Hindi kami time. Di ba? Wow, time. Demes na bag. El English. Mukha lang walang time si Brian pero marami siyang time. Pati si Sir. Tapos papasok pa si Ching. Kailangan ko pa i-adjust yung time. Talaya. Coco Martin, ikaw ba yan? Available man yung 1 a.m. 1 a.m. at 5 a.m. Aga, madrugada. Kaya tumada. Dormido man yun, say. Laki lang. Abierto lang alcohol. Well, Isberta. Hi, Ching. Good morning. Baka si Katie, share the question. Kumiri ko mo viewers mo to ka naman. Actually si kun Empo yan ad friend kayo during time na politics pa, di ba? Oh, akil na Port Pilar, akil biglay kung tigalyama. Kaya picture si. Ngayon? Ngay. Hindi ka naman tanong Port Pilar. Kita na Port Pilar. Tanggal, no? Pero ito tapos na entra. Pero amo gani no kaya pwede gani mira this content. As is ba na ustedes ba dos na chenebes ba pag na content ustedes asi chene ba time la como hindi ka dos tan tupahan. Misunderstanding. Ngoy man. Chene man pero kaperde lang. Kaperde lang. Umalin sa content kaperde. Como aga te barkada akil lang. Boy lang bilmikir, boy lang, boy lang dito. Pero kapag ta-consumine ko nila como chene kami senaryo. Kabar chene tam disuyo. Chene tam na disi senaryo. Si. Kabar ngay pala kumiyo ko sa uwi tablo. Yes, uwi anay bu kumigo. Ngay pa ano ko sa habla. Kirelik ko nila sige. Pero tiyo lang siya patala just na sigya. Ebe lang. Masya tamen, iyo tamen. Uli, tablo. Okay man. Siya naman siyempre viewers. Depende man. Depende yan lang kayo. Hindi kasi man el senaryo kasi kanya man sa senaryo. Pronto mo to kopya. Dito yan kasi acting lang ngayon kilaya to. Lang ito system ba. Actually, tanbilib gadyo kanila dos yan, no? Kaya pakilaya sila na video. Agi ka to sa Espadimira si Masa kanila de Berasan personality. No? Hindi akal script. Kaya script ba, guys? Ay, sila gadste. Kasi mga gente kasi, ponetal mga Deuces fans, craving kasi katila mga comedy de ustedes. Amo kasi sila pirmi tabus ako ng ustedes kasi el otro, kasaw na trabaho. Problema na pamilya ka. Bakal every time pasa the stress na newsbeat, re sila, perde problema. Which is, sabi naman sila, kasi el other side na the ustedes story.
So, at least man, como igual ang alat kami noon, sinal pasada na bida. So, at least naman dos test man, inspired. Hindi lang na comedy, pati tamen na kosas test, ablak ka na mo na ara. Si, Actually, ara, chini naman kasi ganun mga komodamon, start kami sampal. si, Pwede man kami miran mga auto content creator, tapos sila sampal tayo. Problema hindi real. si. So, yun, Kaso na gayon. Basta na ganun nagtatarda. Hindi ka tarda mga, Nagtatarda. yung video lang, incho, yung Ang mga lapit ko natin, si Duele ba? So, hindi gali. So, Hindi, kaya kung si angle lang sila, may angle lang ngayon. siyempre, pwede ka to na artista, sir, right? Pwede kami Pwede rin artista. mga otro mga content creator. Si. Sila sampal. Pero Si. hindi la real kayo. Si. Sabi no real. So, kung saan this reaction na katamiros na des na, kung isang Wala pagkabaraso. kanila, kung nila, no! Okay man, habla Si. Di la kung duele aquel. Si, Como aquel de mi hermano, pati di si wife. si. Ang sampal ko real kayo. Tapos hindi si duele. Duele kuya. Sabi okay lang pa, 12 views. Grabe, para na views Para ka. na views lang, kasi yung sampal de kumu mo. Okay. Si Madarabia yun. Sabi mo, kung naman sa Edmond and Pierre na, no? Di. Mansar lang sila Edmond and Pierre na, pero sila Miral Kilaya, dila content namin. Kaya si Sampal de kumo. PWD kasi si Pierre na, hindi kasi si Mano, hindi magkalman nila. Yeah. So, kaya sampal ko, mga diretso niya. Punta men. Sa experience nila, karakara ko nila, dali golpe. Si Pierre na, pareso. Tayo na ako. Turmento ko natin, seryoso. Bakit man? Ako sa rason. Kumiyante ngayon. Si. Pareso lang na believe ko na yun. Sheesh, libre wala yung content yun. Ko sa taas ako na sila inspired para hindi akabal mga skits. And can ustedes tan look up comedian? Comedian or content creator? Comedian. Median. Kasi dos, komedya well, pwede Comedian or content content creator, either lang, Sir M. Mhm. Di mio si Charlie Chaplin personally. pura. Sorry, Yes, maglabakan ka ba? Nay men yan. Iconic. Pensabe si Kwan? Si Kwan. Akal mo, Akal painter. Si Akelo, si... Kalit kaya si Charlie Anante Chaplin. pero sa kereman Si. Pero What's sila behind your- content creator, Akelo, el Secure Binds. Mm. Amo damon. Actually, di lang mga video, same ka diamon, takambya lang kami. Ang remix lang kami, tapos kami outlaw playboard, tapos kami chabacano lang natin. Baka ano, Tirada. kami. Amo lang. Kaya si channel kami ta sa content, di amon gayot. Si. Pero todo el día to kasi mga 3 video, kaba. Na, burn Si. out. Si. Burn out yun. Mandrain dito yung uhutog na pensa si Pero sa dami original. kami mga video, kabatan. Mm. Pagkasakal, palabra tayo sa bray. Sa bakil. Tulakan niya. Ano lang wala. Ay, kung mga secure ba sila mga video, si Che sila latest, tansin nyo ko na yung bagabagkalabla na sinataas yung man remix lang ako na kambya lang tayo. Really? Man remix lang, kambya lang po si Che na yung mga balde, kambya to otro. Kung may kwento lang ang Kwento. basta pero otro elak. Same lang Mga siyempre biyak. el adentro elaman, pero otro lang idea. Idea. Idea lang. Reference lang si... sino comedian, kaya kung nakalo kung wali, kanda Jose, kanda Wadi. Grabe. Jose Wadi. Grabe pick up di Jose Siliga na Si. Jowa. joke sila pa na impromptu ngayon tali. Bembilin medyo nang galing Grabe, sa padiabla. Pero kunwari na yung pamanatan lo. No ay, tiene que skandal. Nakul. Sabi, alya ko Ay hindi. Hindi. De kunwali ay lo kunwali kay real time pero ba ano tengan kay. Hindi, on the ko hali, kung na video or kung content. Kung content. Si. Para klaro lang guys, para klaro lang. Kaya baka, Mira sino nang gano. Kurto lang. napimira pa sa link. May pa man answer May pa man answer ko sa taas inspired ko na sedes. Para sa skits. Ako lang Diyos tayo sa sumud, Diyos tayo takan sa, para mag-grind lang. Damon motivation damon kelo sarili namin na No, ay ko di mi dol para disperta kami hasta video. Pero dol may normal lang. Si, como normal siya Normal con ustedes. Si. May kami kung kenta inspired ako kay nagnoy man. Para kumigo no sabi ako nila. Kasi Genebes yo kere todo el día kere man na kelom take. Ese cansado yo. Sí. Kaya mas tantamat yayo. Ele tabi niya aseta. Ay, durmiya na yo. time kasi tan nakatenga di mo kasi nga ang sueño na editing como Si.
Pensa kasi buenamente Nada namin. kasi ko nila kentang call, palama. Utol mo, sino ka man discuss. Okay. Di ba hindi po na atensyon? Palama ko nila, hasta di noche. Takubra debe. Pero I think Sir Brian Naloan pati- kailan, naloan. Pero I think Sir Brian pati Sir Empoy no, I think chene abla ustedes chene tanes pero siguro pwede ka abla mga fans kasi manada kenta espera de ustedes video manada like tane kaperde el cansancia mira ustedes Mira kami kanila tang comment sila, bra. Ala, thank Si. you kat kasi kay nanti triste yo, kabar are kede po maging puko kay me kede alegre. sí. Amo kasi sa si antes kan Dolphy. Igual ka na kundo kita mga 90s, 80s. Sí. Mira ta ka na Dolphy antes. Datong risas ba kan tamuri ba Sí, ka. sí. Solo kita kung moloko tare lang. Usa buli. Sí. Tare ako na si Dolphy kasi Otro kasi mga jokes antes na akil como solid good el joke na hindi lagi como pwede to habla na ben script na amo ka kami kere como Sí. natural lang el joke Oo. na si 62. Natural lang ngayon. Natural Kasi lang mas kinoy may kami tabuta jokes, nakara pa lang mira joke yan. Kaya bonus point siya bonus siya. Amo tayo bali si comedian to. Bali kasi si comedian chenya ka to own yung persona comedian Si, to. si. Kasi man ang akman to. Iya niya ben tormento. Sí. Diba, Sila, Hindi effortless. balik ko naman, Chene, tamira kal mga bata, viejo, kal mga vieja, Chene, bes, atrata kami na kami, tabesay lang man. Christmas nga si. Pamilya baka di mo. Pero sabi, manada kami kaya sa mano, kuno siyo. Sini bata tan sampal kumigo. Ano na akala dyan na video? Rabla yo. Oh, that's not good. That's bad. English. Kanili, akalang kalo. For comedy lang kel pero pwede Amazing. kumigo na Lesson. kumigo na mga bata. Kuya pwede man sa bande, pwede. Pwede si tita tapunin mo sa pero ito hindi pwede kasi Amo, nga amo. chene kita sokmet chene lita mira mga bata na kopya kunti. Sí, amo de veras ang Como Sir kami Brian. takay como influencer naman daming kami. Sí. The influencer ya gato ustedes. Sí. Ang yawa yung influencer. Tomane ka pa. Antes kahit Amerika na box na tamira ligo. Sí. Nanda po sa Sí. sa Bulacan tamira niya. Sí, ese pa. Nanda Dora, amo kasi man first kid, diba? Sí. O tamira kapit kaya, tapos sila sa sinuro kaya man Sí. tamin niyo, hombre. Pero no iba yun. Kung dili kasi alya ka din stardom mo na kilo. Siguro destiny, hindi pwede bira Dubai kay para Sí. Para Para siya ng content. Para kaya lang to. Duwa lang kita. Actually, Sir Brian pati Sir M, el pinaka padigature na video de ustedes. Aquel, el mira na ustedes na eskwela at nakakaworkan si Sir. Na parking. Nakubra to ka na na parking. Chim lang. Alam, porque daw chine parking. Kinagalagin tabi siya ka marka lang na uliya. Porque ka kubra parking. Di hapon to chera. Por eso ka na. Ang angkol pa kalaga Sir M. Kapag nang sampal yung nila. Porque mo takubra ka. Ni angkol ka. akal video era na era kal video si Yan lang kami man manihan. manihan na era kal. Pasa Sí. kami, kabaya kita ko naman, manakul daw. Duro na Sí, sí, sí. Kaya siya ta video. Sí. Nami, alegre ka. Manada ka Sí. siya ta mira. Kung Sí. artista ka na kami. Kami pingalan sila. Manada ka din. Na atras? Sí. Dul makauya. Sí. Kapag nga pensa ko Sir Brian Mura, sino nga Sir Brian? Kada anda na eskwela, takubra parking. Como yung video kasi mo si impromptu le. Sí. Kasi mira ka Amo ka pinaka-unicorn ustedes. kung mira ton sino ko sa chene available mga resources amo kami usa. Grabe, no? Para kaya lang Amazing ayudahan niya lang. material, Ay, ko mo ustedes. Kila ba te? Pregunta kami kung Sí. cosa kayo sa tamin namon si Bantupahan ha. Sa video. Kay hindi man magkalo. Sa pala mga sila. Kanya lang kayo talaga engagement. Kung makaugot naman Sí. sita kasi yung character kasi makaugot na makulit. Sí. Kung ito namin ilagay rabyo na ako mo pwede kami execute. Si Sir M ganun pinirabya na video no May tama. mo sa ase lang siyempre. Mm. May mo sa ase lang Chip siyempre. na baka lang kababang kwento sampal na. Bolere. Kung amo lang damon kaya lang ato resource. Puli ko lang man to mga content kayo Sí. namin kita pa lang kaya lang ato imagination ba kasi tumalawak. Ito daw magita siya pwede man imagine since bata Sí. tan imagine. Ito atan imagine tamin to. No sabi ko sa lang. Ase pa dami kumigo. Salam. Kaya lima circle si KD kumigo mga. Basta message siya yun. May pa yung KD. Chin. Pasok! Chin. Basta man Chin. Chima delante mo eh. Kilaya if legal time na hindi iya tarel mga hente na Dios sedes joke. Medyo serious ele. Oo, Dios sedes plano in future. Mandrama Basta lang Dios sedes kami. plano in future. Mandrama nga kami. Hindi sila re. Manda kami ko nila Yura. Hindi kasi miedo. Transition niya, transition. Then, panay pa man kami. Pero man, syempre, man. kung looking forward kita na for the future na, kumbaga,
kasi kung sa kita taas kung hindi, si pyramid. Nila assurance. Nakikita assurance ki So, kilaya que ustedes like, man sink con ustedes, sink in con ustedes. Gusto kami otro aquelo. Aras ng sample sila ta rin na Patada. Mas manada si views. Hindi na Broma lang. baka Broma muna. lang. Takami na si Bansina. Pero Simple. Pero ba na kasi experience man. Iba ka namon. Start kami di February. Damon acting mo ilang pa kami na camera. Kung mga araw makita lang, baka muli sa karo, malakara ka amo nga bumon. Para lang sila. Day time by time tan experience tan saka man tol formula. Cambia lang ang Sabi lang baka actually content sumutya sila na sampal. patada to. Patada to. Ate kami kuga. Kuga. So stress aran na sa tan ilang na ko sa camera or ko sa Ay, video di. na. Maskin na other content like Makina si pato yung zoom namin ka. sige doon asi zoom kailangan. Tanilang gachos sa mga camera. Kasi especially kung cover manada pa hindi. El first gatya gara mic akila na sambuot dahil kumigo si Cap Kaparito. si ang kwento na ko sa abla. Shout out na kita. Shout out na kuga. Pakita Amo kalito first gayot. Kabar uli el second alya na lumayang. Ang kwento daw kami na kila stage. Sobra kami. Takam ito matakam. Kacho. Para mo na kilo buska kacho. Kasusta na tapos na kacho. Animo. Si. Naliga tayong tangkwento na mic kung kaya tayo lagal mo. Hablan si Kapo, sumantay ito ko na kilabaho. Natin Kaya ko na siya man natuma. Yan trigger adrenaline. Tuloy-tuloy. Arayo tayong tagal. On the chinita na kilo. Review natin. Ano ta? Mas scary ayo. No, Este o de antes pakat sele kahit tan na banda man sele. Banda. At yan banda del otro. so sabi ka tu kanta. Pero sele kanta parit lang. Sige. Kaya sele Na, kaya uwi si Chen. Sample. Aliya. Waiting for a chance. Woohoo! R&B. Hoping that you understand the things No. I wanna say. Kailangan, kilega kung din man regalo. Mga man in love yan. Baka, okay, pa ba man in love? Hindi pa si Tiduele. Kaya mo bang gamitin to? Kaya mo ba itong gamitin? Gamitin mo instrumento para sa mga... Para mahalin. Real, catch up tayo ng computer. Mga U-turn diretso. Tapos sabi to sa kilaya mong kono na, yung para... Saan mo kumigaw? Pasado ba kami, Chin? Okay. Habla ba si Gino? Simula, discourage. Salawa yun din si Jin. Sorry Gagi. lang, Chin. Oo. Pero tiyan ba time yan isip ustedes like man-separate anay ustedes like as ito individual career ito continua ka ba si Sir Empoy otro Nuay kami naipensa. Chin time yan pensa kami mang give up. Kasi mang give up. Kasi nga talil struggle na loan, tatingin pa man niya. Pwede ka tapagin mo yung loan cover tan pay niya per cellphone. Pero always yung kasayang kasi Motalya ya kasi Chin itong momentum, Chin itong followers. Sayang. Kampa. Si. Yan pala. Di mangat grande pero good siya. At least siya, no? Ang sayang na discourage man pero liga siyempre gana siyempre damon craving na kasi na ta siyempre. Hindi man abla kami kay carry kami kita sika damon kasi tamen dalang at alegria pati at the same time diyan kami profit kami na daw. Si damon situation ara kasi igual lang siyempre damon nagkalo. Ya tiene naman kami nombre pero damon financial talipay na subiabahan na pangkumida lang at no na mga luho or something. Sa mga sapatos, pwede lang kami na damon promotion. Sa na underground. Sa kaya kami pregunta. Man-blip lang yung na video. El de ustedes earning na Facebook, ¿cuánto ustedes na pwede man earn? Arabo, yaba kayo. Lang. Tanyan sila. Mga sina lang. Sige, 100 Yung pinaka-grande ustedes, ay sorry. Okay, Yung pinaka-grande ustedes. Actually, ika-port south pa lang diamond. So speaking of salary, ¿cuánto el pinaka-highest ustedes yan receive? So yun, medyo ka ustedes kung nakil. May medya pa kami. Medya. Actually, gani, bali. Remove ya ba el tax alya? Ngay pa. Pila entra kel mga Sa Chinebes, takita le, grande, taga,
Depende kung meta, depende na utot Grabe, di no? meta. Sabi ng ustedes. Dito para man medyo issue kita lang. Objection. Oo, dapat Sige. sabi ta dibya po ko. Ansi. Ay, Ben. Dagalan, 5,000 nga damon rate ara sige, chene magkengkere. Si. If ever ng future, Lama lang. Sila malang. One-shot lang. direct message lang namon, 5,000 lang damon rate ana yara para mas tadalan kami damon best na promote gos Eldo Ceres mga product man or ko sa Likero Ceres man naman promote. Describe Empoy and Brian in one word. And explain. Pero English ha. Dapat in English. Talia. Usel, mga English na nantel, backup ya. Go, Bri. Funny? Si Empoy ko sa pedabla. One word kasi dapat one word lang connect ko nila todo na funny, comedy ko sa babali word ngayon. Dito pa Comedian. Sabado ba? Comedian. Funny and comedian. Yun. 2 words, ha? 2 words yan. Funny, kapag comedian mas yun, no? Si Sir Empoy. Dos galing. Kita dos. Explain. Explain, sige Sir Bri. Mas ka lang jolly lang, jolly. Lambia lang yun. Jolly. Jolly lang yun kasi Sir Empoy B. Jolly. Jollibee. Jolly lang kasi nga si damon persona is talaga kami na real life komedyante kat kami. Si. Mas kinchenemes tan seryoso kami pero hindi to pwede kita kami once komedyante entra kasi film ko mga pitik-pitik mga Si. jokes. So jolly lang, alegre lang kami. Amo lang kami akalo damon persona. Yes. 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 English? English. In English. You know. You know, beat mo. I can't say, ha? Sige naman, Tagalog yan. Sige, Sir Bri. Kasi nito oblan nito preparado dapat script. Hindi kasi mas malagad ka sa kaki akal impromptu ka sa kaki. Si, impromptu kasi kami kay Sir Bri. Jolly because Jollibee. Hindi, alam mo lang, we describe our team as jolly lang because we want people to see us happy lang. We want to see we want to see people, we want to see our face. Char. Chin are you the chin? Yung piniyay mo na. Wala friend. Tiyan ba, additional question lang na Sir Brian. Define Sige, naman sige. sa test, si man answers test or man skip yan lang kita. Tiyan ba time, like example, hindi man man iwas kung like, ara diya man, asa na content, pero before test, as content siya ni, Yarabbi ustedes, kabakal, asa ta video, or tan skip pa lang ustedes. Mostly ang sinakanda mo ng kalong. Ang sinaga, si. Tan narabyahan kasi kami sinimisit to. Beberasan or like, what? Tan tampo lang. Barkada lang tamo. Siyempre kayo na siyempre. ¿Cuántos termin kami? 2? Si. Tiene mo sa time na Mas kina otro gente, like example, tiene Kumigo argument. konoce kasi sila kumigo na iyo tan direct, tiene poco stricto. Si. Kaya si Taliga sa ustedes, sabi to, man akyat no mase pasaki pa sa chinek, si chinek tan kalya ustedes. Dapat ba aware ya ba? Si aware sila kung sa ase. Sarda kasi kita sa el video si malingas sa ses kwento chisme no din nasa atrás. Si. Dapat mire to sa damo si tan akyat okay 1 2 3 action kalya ustedes. Si. Bang. Amo lang hindi mo matamira kan emboy kung by minum tan poco do pa strict. Si, grabe no? Hindi ka LD mo yun, hindi yung tabla strict pala eh. Si. LD siyo talaga li palabra. Si. Kung hindi kami liga, hindi ka mo, kasi ko sa palabra, dalawang, Liga aki. Hindi ustedes liga, ondi yung liga. Si. Which is na yung pangalan kami ondi liga. Si. Hindi nakuruan. Amay ka ko nila tabara. Ano mahuman lang. Kakilan ba? Loki lang. Como Bes na sobra man datong palabra tamen. Hindi ko makatarabil. kumutan landog lang ba? Wala potro. Yeah. Karang iyo ko tanong tambali sorry pasensya lang hindi ako bisuyo kay labis attitude na pero pasada lang kay kunele Si. kung ka konsumi lang bale talarga le palabra Si. Na siya stress man tamen Chinebes kasi na preso yan ang katanang Si. tuwing natabla pasensya si Pagkantende man tamen. Shout out the mga kabatangan li. Walang tumaga. grande ka din si kabisa Ay, tumaga. Onde? Presa Mayor. On the party. Lampas Terracotta. pariba Pariba. Si. sila na lago Kasi tayo sinyal kamino on the Ako party. kaya kamino ka para ride bandrada no. Nasabi ka naman, sabi. Hindi, Ako deliver- pero kaya. I-deliver yung Shopee do otro tatrabay na Shopee deban. Ano ka pesa mayor do otro. para na Sabi siya. Jutay kamino gali. Sabi niya, delivery shabu niya. Manada kasi trabaho ya prende. Sorry, joke lang. Manada trabaho ya entra. Si. Delivery. Kabar kaya tamin nyo sinapantalan. Ano mga sinasugar pati mamaray.
Nagat yung holiday. Nagat yung yummy mira kumigo. Iwi. Iwi. Presa na yung hali ng mamaring. Sabi ito mo na Empoy. Never been touched. Ria, tumanay kape. Commercial anay. Yun. Nagkara. What can you say about the coffee? Pakita sa suka. Hindi Amerikano tayo. Sabi. Age is just a number. So don't count. Don't count. Kasi tresahan nyo lang, 40 tayo, malampas na kita ng Pero nabis, no? nalautor. Bakit tayo? Na-altor, hindi obvious, pero nakara, alegria mo. No, mami na altor. Gano ko ni Abla? Siyempre, mandisregard dyan na altor. Itsura kita man-focus, Sara. Nailag ko sa Abla, pero talaga dyan si Ohos. Ba't amoy? Chimala. Kaya talaga, Reben, iya lang Abla. Chimala. Dyan si Uwi na, kill ko na yun. Okay lang man si. Hindi man si na edad, Amo. ng compatibility man si Deus. Ano, grabe. Ito yung mga word of wisdom. About God. Asin na lang kami yung English. Kurto-kurto lang. Si Pasensya. Si Abla Derecho, kasi un paragraph ta tormenta. Ito tiko. Yung lengua. Sige, Jin. Pero at least no channel to knowledge na English. That's important. Hindi naman abla kay Hindi lang katugol ko na bueno man kwento. Si. Pero tantende man nyo. Kaya ito kung tingo dan yung tende. Oh, grabe na lang. Mga smooth. May malandog man. Malamig na. Simula. amo taman niya si Kera kag channel kumikenta intende. Talpitik kami tiyo Bena. Menor. Nakabesa. Ha? Nakabesa. Galang kita kiyo. Tinya ko kasi migraine. Super power siya si. Advice para na mga Kerisigi ko na stedes na yapak. As comedy, vlogging, and kusosas pa de abla ng mga tan-support ko na stedes. Thank you for your wondering question. You're welcome. Sir Universe. First of all, start kita na second na. Sige. Tuloy-tuloy lang ustedes as a content. Kung nga na pa yung uwi. Hindi, basta good vibes lang din ustedes content. As kaya silang video. Hasta kita ustedes igual cara di Brian. Cute kaya si Sir Brian. Tamblas ka na rin. Takama yung t-shirt. Takama yung t-shirt. Ano ka t-shirt yun? Are you sure cute? Baka acute. Seryoso, advice lang. An advice lang yun nila na mga words ko sa sila usa na kilo na pagbablog, dapat nung makita usa kal mga palabra, mga Paul. Actually, el cara, di si Paul yung mga tagaan. Simple, numaya aumenta. Simple. Akal na, bastos, akal good vibes lang, alegre lang, para manada ko na tong kay Kere Mira. Si. Pati no kat kray ko na sa mga basher, mga trolls, si Chen naman time comment ko na ustedes, pwede kat ustedes attention. Sabi sa para-owner ko. Pati akalo. Choppy man. Simula. Good or bad? Don't expect too much. Natalia. L1 match lang, L1 match. L2 match naman. Kasi si intro to na vlogging, hindi kasi ito pwede abla el cosa, el viral. Si. Or cosa. Kaya Genebes kasi dan expect na viral, kabar sindi man viral. No. Yan yung reaction na natin ang viral. Kami ganit pa million views. Si. Beno pa akil mga los demás, akil Chen sila million views. Si. Ano wonder ganit, por kila akil. Okay, boost. Mas al formula. Diyan yung singit namin. Sige. Di ba ustedes dyan ito, regular job? Ngayon? Ara? Si Ara. No, Full time kami na. full-time vlog. Pero antes siya, no? Si. Abale, antes, bartender yo na Middle East. Akiato gayot. No, No, gayot. hindi, dahil una, then kami negosyo kay online selling. Si. Ni wife. Na, yung bankrupt mo. Hindi pinala. Si Brian said. So, mga yentes sa baka nakakita sa lel mga kosa ni Sina. Ano sa lel? Okay lang, naka-invest mo pumigo. Yan na kayo, Maxim. Mm, Kaya man Maxim.
Problema, buong pamilya ba? Kaya tanangkas kami todo ng chicks. Na, ala. Dapat ang saver number, no? Baka tamira si Miss. One time, yan, try na Kenyan order na Maxim, Jollibee, para na Motel? happiness. Aray. Siplo tayo niya. Kanyang picture, trending. Kaya na doon, Jollibee takarga. Tama na yung Maxim. Pero, wait lang. Accord na yung kill. Atik lang kay Maxim, real ken. Ara na video pati kita mira el pinaka-comedian si Juan nga Sir Brian. Ara ta sabi natin para sa Sir Brian el pinaka-seryoso. Kaya lang ano yung kaya. Maxim na Maxim lele. Kabayan mo natin tanang kitantag kumigo kay pero hindi pa kacho kang vlog. Hindi pa. Yasali lang el picture. Abli hindi man to sila saka picture. Ara tal kumunta chene yung tanang kiletang vlog ara pa siya sali. Lungkat sila ara para ano. Ansi nakaligat el na sogmet. Por eso nisita ka kita man dato na kalo. Sabi to huga. Exactly nga. Kanila na kasi ko umingon hung kato ko talya na kanal talimpi kanal. Tani say bata, kabidyo na jeep ta konduktor. So correct yan nag-correct talaga yung ginawa mo na gano'n ka. Actually, si Chi, gano'n ka. yan nagagad din. Research si Anay ko na Ay, stock to kumigo? Stock sa yan. May mo niyo po din mira? Ha? Nakonosa man to kumiga that time. Ay, kung magkonosehan niya. Konosihan niya talaga. Lele, si Opcam. Get to know. Si. Ano ba si Chin? Okay lang mato entra na pamilya sa animal. Ask you, ano yung to family? No, chen yung anak. Actually, yan sa kacho vlogging is para na kinacho income kasi nga yung anak na pwede dali sustento. Nga magkakairo baka inkuntre swerte kina pwede yo chene good income. Pwede man kontak kun yung ex-partner para dali para debata gayon. Pero sorry gayon. Kaya naipacho ko sa pwede dali kasi nga damon income is kasulibahan di pala stable. Pero at least tan grand ustedes no amogal pinaka-importante. Naka-block man li kumigo ana kay kapilya man kumigo. Sorry lang. Manadat ko namon kenta pidi ayuda, pidi ansi. Regarding na ko sa Sir M, regarding na ko sa ayuda. Nesta Pampers, na ipadaw pasahe, financial. Pansin lang kami, nila tan reply. Pasensya lang. Sa baka sila grande kat kami ta kilo. Earn. Katamila sila hunto ko mga ken personality, hunto ko mga esena, mga sikat tamen na big time politics basta ba sila is grande tamen ng ustedes. Ground yun ko mga 50 mil sa 50 ahora Manila total 50 mil kasi nga na promotion kaya si Chene to sa Chene lang kami na promotion amo lang gadi amo na pero sina na Facebook kahit na kun meta no ino to manasa jutay di meta ra dalida na 100,000 tali lang na talyot ang compute niya $1 $2 lang na 100,000 views na computer ka na peso quanto sir na 100,000 views. Quanto dollar lang? Chinebes 1, 2. Depende na viewers. Alin Chinebes kasi si Tamir na lang bawi Chinebes si Tadale Star, di ba? Ali ba? Star pati sponsor sa liga sponsor kayo. Sponsor. Ali kami tambuhi na sponsor. Really helps sponsor. LDO sa pagiging content creator. Kasi tamen ko no sedes another opportunity. Correct. Malay ito in the future, malay ustedes in the future, hindi lang aki. Or future? Pwede. Otro future gali. In the near future, kung ustedes konosen outside tamen, di ba? Big opportunity para kung ustedes. So it really helps doing your content creator. Pero kami Chabacano kasi kami man Tagalog. Kasi kami kita solid na Sambuanga lang at kaya man kami man adjust man Tagalog pero sige nga. Ano nga mataperde el essence del kwan. Kasi nga el tono damon kasi di mi gol di tono kasi gacho Chabacano ko makohtaw. Ala ka de Chika de ala arriba ka to. Yung lama ko. De boy, no, that no. Mira na kwento pa lang to. The accent gayo de Chabacano. Kaya to nakapapelo pa to mila kara gumon. Gumon kasi mga terms tao sa mga gumon kabargal kene pasangkalan nil kara sampa. Nama di mi role na daga lang. Naka lang. Pati man inspire na nyo kanila na mga nebara si dedikado man sa kayo. Asa lang video. Pero grabe galit na kinasambang. Manada kalikat. Manada kayo.
Kasi kaya ko ustedes tan ano ko na ka. How do you feel na manadagad ara like iba ko Basta ustedes? kita kami kayo. Dede antes pa kasi sila. Ara lang at kami tapasan na won ka vlogger galit kami no. Pero you're more Pag-umpale famous. Para kumigo. Mas well known. Ko ustedes. Kasi lang kami pa sa kanila kung dapat competitive. Kaya lang to competitive ngayon ng mga dito yung mga kung sa tutasin na acting, editing, directing, dapat competitive to. Galing ka to the best. Pwede $120 para pwede mira gente career mga sila tas mga sila best nila para ano. Na mira sila dito yung effort. Na-appreciate gat sila. Appreciate gat sila kasi masking ito sabi man to si la gente tan kasi dila un trabaho si tadali sila best o hindi. Ta pwede kasi tumira na kusa ustedes siya kasi. Kabardi ka na ending mo si Chel dapat si Kosa to si Ara consistent to. Amo. Magaling ka na punta ng kumpiyansa ito manade man ta sila ta amo lang ta alya ta perdel mga followers wala kaya mo sila kumpiyansa jute lang luya ya kapag el otro kasi si once ta keda kumpiyansa ta cambia el content diba kapag alya ka ta bahara transition na keda otro mga pambastos mga ta central mga followers isa mga okay lang si Chene Poco mga igual kasi kami chakit bang nagalaw lang pero sa mga words yung mga tukay siyempre mga bata damon audience kasi talip misip ya kanas agad Chene-wisyo si Chene-wisyo pati para murida yan damo sa damo nagalaw pamurida hindi mo nasa agad Chene-wisyo intindi causal content ng karida panse damo agad kami ng mga los demás kung mga biya ya hindi man sorry word na mabiya kaya lang age siyempre hindi mata pwede man iwas gliga kat kitali Chene kami mga katamin mga old ya mostly yun naman mga followers amin mga nana, mga lola, chabacano man, kiri-kiri sila mira. Mga di abroad, kiri-kiri kami sila mira. Dagka lang. Nahulo, yata ko rin kami nahulo, maski mga tausong. Spanta tayo niya kailan dami na Quran ba kalor, tali ba party para. Quran, eskwela. Yaba kami na, yabay na ban, kahit kumprera yo. Apla si uncle kumigo. Lo, ilim ko to sana na TV yo. Chibla ko. Apla sa doko yan. Sa paborito mas sa TV. Ala yun na kailan. Ba't asala yan kami na TV? Hindi ka dapat alakas kasi arat na TV a los demás. Baka smart TV tamira. Wala daw mga bisino lang yung morning glory. Kung kuya. Panta man yun. Tasala daw na TV ka na connected nila Facebook. Mga bata. Natamira man los demás ng mga Peppa Pig kami, mga salida, mga Peppa Pig playlist. Tamira sila na, kami sila na Facebook talya tayo nung mundo tamira ka na katamira ko bata, kuya, kara daw, kuya, kara daw. Ayun, tamira automatic, hindi na redyo, alega sila mirang kara. Pwede lumarin lang ka di si Kara, manalakin ta kopya. Amo ito na kilo. Pwede ba? Baka manalakin. Pwede ba? Kumutam lang si Emboy. Pabor, lumaya kopya. Pwede yan, natagi kumprayan. Cancel ko naman ng picture na kailan ng page. Pagkat ta kopya daw Kara, di ba? Sabi, numa. Temura siya na mga competition. Ay, piso to. Professional lang. Mga pinyada, ali. Pawang professional. Mga nila na video daw, baka ligat 2028, ako daw, mga bara Kara. Purat yung gumon. Nakamamag sila kay Ramira. Naga lang. So I think Sir Brian, Sir M niya, pwede kami man ask and man. Basta kami kaya naman ask ko na sa questions. Alegre kami nun na damo yan kanostes damo invitation para sa Lina Damon podcast. Appreciate kami na Destedes presence pa di time kasi sabi yo Cheneses otro kami na do tamen no. Sabi kami baka. Pero okay lang, maski Chene kami nila kami anta. Pero joke aside no, alegre kami Sir Brian pati Sir M na alas this is time. Kasi sabi tayo kami kay Chene, simpay daw na may podcast ha. Balik tayo kasi mira man kami doon sa mga content tali kami na hindi lang kasi pa ni Chene kami como leso na Gita ko na boy kasi nga balik como collab. Naipimira kung Chinara pa lang. Basta to pwede abla kung Chinara. Sige, ito pa abla. Abla si Brian. Chibla. Beautiful. Inside and out. Pati Sight and right. Interesting. Okay lang. Chinasunod niya. Akalo ha? Sige ha. Pabitin mo na, pabitin. Nasi na ka dapat. Umanis at sobra. Nagsawa dahil yun. Ito, Chan na ito sa I think we are very thankful na kay si Sir Brian and Sir Empoy is
Kaya dali ka naman opportunity para liga nga akin na podcast. Sí. So, mas ya kono kami kanila in person. Nga. And chine tamin yung kusa sabi na di mo na naaral lang tamin niya sabi. Pero pa di mo na kuno si kun Sir Emboy naara Pamilya lang gali. prim mo lang Kala gali. niya sabi. Oo. Pareha sa So- pikian el cara. Yung mula. Supla pa tarang. Chino-chino. Ano yung blapang. Ito ba chino-chino? Ninyo lang. Ang guwapo. Wala po pangit na si Silakre. Pero yung sa akin, di mo yung title. Di mo yung title. Pero anyway, agaga, pwede ka may habla. Thankful kami kung episode 21. Sí. Ya kita gad more on topic gad kanila. Yes. Amo. So it's not, I think it's very common to talk about ourselves para na daton mga followers. Pero syempre mas bali gad ta kuno sigad sila Si. true to life story ko sa Si gad si Empoy and Pwede lang Brian. other side. Yeah, Pwede yeah. man showcase Kasi na dila content, pirmi lang comedy no. So, at least- si ko sa sustamira kun Sir M na pagsasampal kun Sir Bry, if you get to know more about him, hindi Mga tarabya. very light na kasama. Oh, Kaya kasi ta sa literal na konsumi ako. Sí. Kasi bay uban sa pag-isap mo. siya na bes kasi Tarabya. Kasi nga yung acting kasi Oo. miss more reality kasi tarabya. Sí. Yung kami ko wow at pag na pero hindi dakil. Kasi lang kami kasi comedy lang pero na real life. Pantay lang damon mirada damon na. El actor lang at hindi pantay. Sí. Na real life, pangit lang siyempre. Akin lang at siya pwede habla. Sige. Hindi dapat sila man reflect ako sa lang sila tamira na Amo. content. Diba? Mag-enjoy lang ustedes el video para alegre ustedes. Amo, Ah, correct. Amo true. ang pinaka-importante. Ustedes mas sa literal ta stress tayo mga problema yan gani. Amo gayo. Pinagkal taray ka to ustedes guys. Man-share tayo ni Star ko. Amo, correct. Yes. Man-share Grabe, star, pangit. man-share tan el video para Oo. manalagyan. Para solid. Para Nakalaga ka na algorithm, naman. tuloy-tuloy. Man-share dito yung classmate, yung amigo, yung auntie, man-share el alegría. Amo. Mapili Gcash ko namon. Oo, kasagad mga screenshot. Kanay pa kami sen. Akal kadali kami Gcash, si sponsor lang kaya, hindi ka di ako. Kaya may saka ko nagkal, pero hindi pwede kaya. Nisita kadali na gente. Amo. Yes. So I think this episode, maraming salamat sa panonood everyone. Again, Empoy and Brian, Please thank you follow very them. much. Yes. Baka Please follow them. man-plug. Mga sponsor Sponsor ustedes, din, ganun. shout out. Yes, shout out. Ay, ate. Aba. Ay, boy, shout out. No. Ay, Pangit ko na. Chill. sige, una el talented. Ese. Bawi. Alam mo Uli halo. Ano, shout out lang na diamond pre-manager si Prima Madam Kolay. Basta Hello, miyak ma'am. lang. Ay ma'am, hi Prim, Kabar, kun Kap, Richard Pajarito, Kap. Damon Barkada. Zambud. Ken baba damon congressman na district Cagala. Yun namin. Ano si Kap Jerry Totong Perez. Ay Yun ba namin. namin? Tres lang. El first gayat man nakil shoutout siya kung el ken ko naman niya ayudas. Hindi por kasa kung hindi kami pwede sa content. Kung Kennedy Al Carmen, Thank you, Ken. Thank you, el ma'am. second, Love you. el second kung el konsehal, el kung ken kami na pwede suportar del kampanya pero elikot ko naman niya traka. Si Konsehal Juni Judy Navarro. Navarro. And the third, kung Ken Ray. Yung Ken. Well, mga kapitan, el ken ko naman mga manada kapitan. Hindi kami man mention el uno por uno kay baka hindi Cancelora. Kaya hindi pa man todo 98 barangay. Amo. Mga 96 pa lang kaya dos di pa ko naman ta si kaso. Wala na attention. Pati imbita tayo na piyesta. Si Chen yung mga ponda. Broma lang ka na. Mga take serious. Komedyante kami ha. Hindi kami mga... Comedy. Hindi kami si Boya Bunda. Hindi ko nel Melo TV Fam. Baka rabya ko di mi more kay di ko nel Mamplex. Yes. Pati ko nel mga content creator, mga small content creator na team por eso no. Shoutout ko na ustedes. El Ben bastos ka to ba? Sagad si Derek. Cut. Ay, batang Bray. Shout out na naman sponsor. Sponsor gali. Oh. El Power Max Herbal Coffee and Capsule. Kung el Simply G. And called Jerry Lichon. Jerry Lichon. Ken Papoy. May ha. Ano man May ba may. Pwede pa kaming. Na future si King Ay, Kelly kunel man. Kumano, hindi. May pakali. El
Ay, lakalo, R&R. R&R. Ice cream. Ice cream. Yeah. Sarap na nila, kalo. Sarap. Knickerbocker ba, Kel? Si Oh, yeah, Knickerbocker. Vanilla ice cream. Oh, sarap. Sarap I've been there. Bryce, sarap Mandate daw. ya. Masarap daw, abla si Chin. Di ba ito? Kakatlabi. Sarap ka R&R ice cream. Lalo-halo na ipakame probakal on del sarap. Oo. Manada magantantag ko naman pero sabi sarap bakal di lalo-halo alya. Saber pa. Shout out na Sarabella. Kunel Happy. Alina Tumaga. Sarabala Yeah. skincare. Ay dahil nga naman habon. Shout out Kunel. KCC. Entra kami ng Kalnebar. Ang guys. competition. Chene kami Support na competition naman, guys. Man support lang diamond video guys. Man share. Kaya kami and mini like vlog. and react. Diamond lang adila numa. Kay Pabor yaman share diamond video. El dila numa kay kontra si kami. Pero joke lang naman. Komedyante kami ha. Comedy. Don't take it so serious. No, Talia. Talya chin. Talya English ito nyo chin. But I will take it as serious. No. I will take it too. Talia. Deep down to my heart. Oh, talaga lyrics mo. Yes, thank you very much, Brian and Empoy, for this episode 21. Maraming salamat sa panonood for Salamat this din. episode of podcast. Yes, Zamboanga Podcast. Chene naman shoutout. Chene naman pa shoutout ko natin. Yeah, yeah. Sige, Si- brother. Shoutout na di amon followers. Si Sir Marquino. Marquino. Yeah, Si Didi. Si Dewey. Si Dewey. Si Rose Ann. Si Mids. Si Dams. Mananagat ka dyan na. Tiyan tulis. Oo, pero pasensya, basta next na lang. Pahidaya lang yun. Manana. Okay. Shoutout galing ng mga local rappers sa Kinasambuanga, Matangray, mga LPM, kanda Pluma, kanda RK June, Virtuoso Gang, todo mga local. Support kita mga local rapper dato kasi tiyan sila mga talent. Poko lang kasi pwede dali kanila poko support. Si. Engganyo lang kung mga los demás mga hoben or makina naman support dato mga local rapper para tiyan kita ko sa man represent para na mga liga na Luzon. Talent sa dato mga rapper ki. Falta ng attention. Galing sample rap. Todo el día yo contigo ay pensando cada hora y minuto ta corre na pensamiento pensativo como loco siempre me consigo pagkilaya pagkimodo mapekado na yo claro hasta para cuando yo ay olvide yo de canción se tiene yo mi own canción man search na ustedes na dimyo na mio page BRYZZE Bryce itali mio song el tu solo pero el ponía tayo B como love song kalele asyo na para di mio ex, pero en break man kami, so ara, sabi ta kung kaya madedicate na sunod. Ojalá. Uyan to kay Miss Jean, kilaya de seryoso aya. Kilaya ta seryoso dama. Magkilaya ulit, Sir Brian. Dahil ko di el chorus, tu solo di mi vida. Chinigil. Adlib ba, Kel? Sige. Olvide lang. Amor y alegría en mi corazón. Mi música de devoción. Oh, y tú. Kumigo man tumira. Confused na ako. Parang siya. Hindi, para sila yung mira kung tan ilang at yung mira kong miss. Kasi na ba, sir? Binya mga yun ba kayo? Basta once tan ilang, chene si Poco, galos. Amo. Mga yun naman. Comedian! Recorded! Comedian! Sin, real lang at kanina. Okay lang kayo, Sir Brian. Okay lang kayo, Sir Brian. Gusto lang. Sole lang din mi gente. Hindi patasap pa. Unik yan ang isa. Sueno lang. Bueno na isa pa. Uno nila ko. Ano parte sa pao. Aya Eliat. Yaklaban na. Safe. Pero na kaya sa pao uno lo. Abang na. Number 7. Tani. Ilang na katan huya ka tukun. Amo sa like apa sa pera ng comedian ng mga improve do mga kwatsi. Comedian kayo. Actually, channel script. Nga script kel. Ano na? Ano script ka? Take a script.
Ang sangre ka no. Real ka, Chin. Don't worry ako na, Mike. Pobre man yan. Yung muling. Kanya pag-tiki. Okay lang si Sir Bry. Okay lang sir. Grabe ka tiyapas ako. Yolanda kayo. Siya pasa ka doon. Siyempre, yan bakit naman yung fire? Comedian. Tabi na di mo ba? Ako masasabi si Sir Bry. Resources. Pro quotation. So, maraming salamat sa panonood. Yes. Thank you for watching until the end. Kung may tutunan kayo. Before we forget, Chin, please promote our page. Yeah. Pitin ko sa'yo. Follow us on our social media pages, Spotify, Instagram, TikTok, YouTube, and Facebook. And also, Empoy and Brian's page. Yes. Follow ka nila, Sambuanga Podcast. Yeah, thank you so much. Balik nila mga topic, hindi lang ang blato kay Kilo Chenny at lesson to aprende. Pati man palo, Empoy and Brian, si Kilo to rebenta dito yung risas. Kaya sinamyo ka. Hindi na sa desreko namon, man unfollow lang. Amo, de berasa. Nung may naman bash. Amo, de berasa. De berasa niyo. Abyo yan. Ihoday po ko, sampay na dito yun. Mura na sa strike sino. Na-joke lang. Pala na Empoy and Brian for more good vibes videos. Pati positive lang. Amo. Yes. Iwas sa mga negative. positives. Naman positive na mga track. Nagkailangan positive vibes lang. Kumunta ka lang. Vida, okay. Bob Marley. Okay guys, manin ka guys. Thank you kata na bisita sa ko naman. Si. Manta man yung mga For granting our birthday. Ano ka ba? Larga na itong kwento. Yan guys, maraming salamat sa panonood and see you guys on the next episode sa Sambuanga Podcast. Bye! Bye. Wish you all. Iwas na away. Cut. Yes. Sarap. kumain ka. Ay, parang bra, intro pa lang, Kel. Mahayo naman.